Habariko kumashana hagati y'abakristo b'Ekereziya ya Sanga mu district ya KIRUHURA hamwe na pooriisi bwanyuma y'abantu 10 kureta hakavuye ahakereziya bagumize ngo barihire no mukristo umwe oyehinduire kindi kintu. Okwesharinga kwatanuka harishahibiriza kasheshe kandi abakristo aba barebwa bine bandi bagumize ngo barihiye no bunyigirizibwa ahakereziya ya pooriisi tine cyakora ahakereziya tuza kusaba tuza kurwana ndaro ebari narwo mwanyo bitu babikiriza abandi nibagira ngo biyona bukatanduka obo bakora fundraising omwaka gwahwire ahabwo kugira ngo fundraising ejwi yahwire abantu bamanya sente ezagirugirimo vakahika yatandika kutabura ekereziya iva yafa n'omushomesa yatandika n'omushomesa iva yaba n'omushomesa enshonga twahika ahakuzizamu kweta faza n'akakiiko kona kuza mu nshonga ati nkitwa abakristu ntwena kufaza ayeho mushicuwe ninga faza tende no mushicuwe agwa kule bintu nibibi faza nwe batumire kombe katugana mukuru wa Sanga eva nwe bwana mukuru alikora ngabana mukuru eva omuzungu akiza rukombe baramutumire ngabana mukuru Sanga konka hat eva rinwa kwetwara ngabana mukuru omushicuwe wakupanga na bwanyuma pooriisi yabitahamu kutereza embera ibintu bya chacheri bimanyireho of recent Evelyn akijaha kwaba bamushango kuba mutire yatugira gufara kajata kwenda bokingo mitakaje kereziya ndanda kuyekozeseza omumba ombekereziya Audrey yasindika abakozi be mbu baze kuhinga Evelyn yabagira ngo bagaruceyo fara tacenda mbo kuhinga Audrey ya abakozi kubishiro muka Audrey ya murumba ha church kumubuza yahendera mutire so kubatire Evelyn za ha pooriisi ya haba bamushango gwe twakora file yeye tubetiriyo mu process yo kwata owa mutire konka before that tukabetaho twayenda tugambe nabo tumanye kiruho batugira ngo ubo tubarije kushitama Evelyn atakarire hari ahakereziya iva tukumane kibakufana abakubana wababuza tibine ansa nachi papure kibabine n'umuntu orashomewe tariho ngo tukwenda iva bweke tino rukusasura iva tino rukumanya umushara kandi twena basigara mu mukereziya tino omuribo tine no y'umwana rukubasa koro wa father twagezaho kugamba na father hanshongeji bitikiza kugambira akamera zitu Father, it's okay. Hotel sono biganya mabasta. Tuga obuzubunu burga ifadhi. Kere chishani basta. Hawa TV West, ni Susan Charsim.